Umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe ariko kandi mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, mbahaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu ku itariki ya gatatu kwezi kwa kane 2026 kuri uyu mugoroba. Ni Ministre w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva, President Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gufata icyemezo navuga ko gitunguranye kandi gikomeye cyane. Hanyuma ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, barimo na General Mbaka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, n'abandi batandukanye. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ADF biravugwa yuko yivuganye abantu batari bake cyane, demokarasi irica, n'amagambo akomeye cyane ya Perezida Ibrahim Traoré abari mu gihugu cya Burkina Faso. Reka duhere ku nshamake y'amakuru y'ingenzi, turahere no muri Burkina Faso, hanyuma tubone kugaruka kuri aya makuru yacu yandi, mbabwira icyemezo Donald Trump amaze gufata gikomeye cyane. Demokarasi irica ni Perezida Ibrahim Traoré kubibaza igihe azakorera amatora. Perezida wa Burkina Faso yitwa Ibrahim Traoré yavuze ko igihugu cye kizakora amatora mu gihe kizaba kimaze kwizera umutekano wacyo, ashimangira ko abantu bakwiriye kandi kwirinda kugira demokarasi iturufu kuko nayo ifite ingaruka mbi zayo. Ibi Perezida Ibrahim Traoré bigarutseho ku wa kane tariki ya 2 Mata 2026 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Umukuru w'igihugu rero yabajijwe igihe azabera amatora. Umukuru w'igihugu yasezeranyije abaturage nyuma gato yo guhirika ubutegetsi, yavuze ko amatora azakorwa mu gihe kandi umutekano uzaba umaze kugaruka kuko ingabo z'igihangange n'imitwe y'iterabwoba. Ati abantu bakwiriye rero kwibagirwa ibi bintu bya demokarasi, tugomba kandi kuvugisha ukuri, demokarasi ntabwo ari yacu. Yifashishije urugero rwa Libya yatewe nabo mu burengerazuba bw'isi, bagakuraho ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi, bashaka kandi gushyira demokarasi. President Traoré yagaragaje ko demokarasi ishobora kandi no kuba mbi. Ati demokarasi irica. Ibrahim Traoré yagiye ku butegetsi muri Nzeri 2022 nyuma yo gukora coup d'etat. Yari yarasezeranyije ko muri 2024 hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, ariko ayo matora nigeze akorwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'iterabwoba wa ADF wishe abantu bagera kuri 43 mu gitero wagabye mu gace ka Bafako muri teritwari ya Mambasa mu ntara y'Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ingabo za leta ya RDC muri iki gice, Lieutenant Gilles Chikudi Ngongo, tariki ya 2 Mata 2026 yagize ati abantu 43 nibo bishwe, inzu 44 ziratwikwa. Leta ya RDC yavuze ko ibi bikorwa byagizwemo uruhare na ADF cyangwa se Allied Democratic Forces. Umuyobozi wa teritwari ya Mambasa Baptiste Munyapandi yabwiye Reuters mu ntara by'Abongereza ko bakomeje kandi gushakisha ku buryo umubare w'abishwe ushobora kandi gutumbagira. Umuturage witwa Christian Alimansi muri Mambasa yavuze ko inzu zatwitswe, abandi abantu bicishwa imihoro, abandi kandi barashimutwa. ADF ikomeje kwica abaturage. Mu mezi ashize yakajije umurego mu bice bitandukanye, cyane cyane ibyo mu ntara y'Ituri. Muri Werurwe 2026 byatangajwe ko uyu mutwe wishe abaturage 50 bo muri teritwari ya Mambasa mu cyumweru kimwe gusa. Duhindure ingingo tujye kuri Elon Musk. Uyu numwe mu bakiri bakomeye cyane ku isi ndetse binavuga ko ari utunze agatubutse. Elon Musk rero yashinje Afurika y'Epfo irondaruhu. Umushoramari wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Elon Musk yatangaje ko Afurika y'Epfo ifite amategeko ashingiye ku irondaruhu. Elon Musk yongeye kwikoma kandi Afurika y'Epfo binyuze mu butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuri uyu wa gatanu. Yavuze ko Afurika y'Epfo ifite amategeko y'ubwezanguni ashingiye ku irondaruhu. Ubutumwa bwa Elon Musk bugaruka kandi ku mushinga w'itegeko mushya Afurika y'Epfo iri gutegura wiswe Employment Equity Amendment Act. Ni umushinga w'itegeko ugamije kandi kuzamura umubare w'abirabura bakora mu nzego z'ubukungu 18 hagati ya 2025 na 2030, ugena ko mu bakozi bose abari hagati ya 90 ndetse 96% bagomba kuba kandi bari mu byiciro byirengagijwe nk'abirabura, abagore n'abafite ubumuga bo bazahabwa 3%. Ikigo kizajya kandi gisangwa gikoresha abazungu bari hejuru ya 5% by'abakozi bose, kizajya kandi gicibwa amande y'10% by'amafaranga yose cyinjije.
Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa aherutse kugaragaza yivuye inyuma ko ashyigikiye uyu mushinga w'itegeko. Elon Musk wavukiye muri Afurika y'Epfo ni umwe mu bakunze kandi kwikoma politiki y'iki gihugu, ashinja ubuyobozi buriho rero guhohotera abaturage babo b'abazungu. Aba rero ari ibyakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero reka tujye kuri Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda yitwa Dr Justin Nsengiyumva, tubona no kugaruka ku itangazo ryaturutse muri White House cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyemezo yafashe. U Rwanda rwateguje izamuka ry'ibiciro by'ikomoka kuri peteroli, abaturage basabwa kandi kwirinda ingendo zitari ngombwa. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasobanuye ko intambara yo muri Iran izagira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, haba mu byo bwohereza mahanga n'ibyo rutumizayo kubera izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, kandi ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kwiyongera. Yasobanuye ko abanyarwanda rero bakwiye kwitegura ko hazabaho impinduka, ariko ko badakwiye guhangarana. Ati tugomba rero kwitegura ariko tudakangarana. Hanyuma yakomeje agira ati kiriya kibazo ati kiri kugira ingaruka mu buhahirane mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi, bikaba kandi byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro ku isoko mpuzamahanga, cyane cyane ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli na gaze. Yasobanuye ko ku Rwanda intambara iri kugira ingaruka ku Rwanda ku buryo bubiri, burimo kugira ingaruka ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze gufungwa zirimo nk'ibyoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uburyo bwa kabiri ni ubujyanye n'ibyo rutumiza amahanga, aho ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga, bityo no mu Rwanda bitazabura kuzamuka. Ati izo ni ingaruka rero turi kubona zishobora kandi kuzaba ku bukungu bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, aho biteganyijwe ko bizava kuri 3.3% bikamanuka bikagera kuri 2.7%. Bizagira ingaruka kandi ku bwiyongere bw'ibiciro ku isoko mu Rwanda. Bisobanuye ko rero bizagira n'ingaruka hafi kuri buri munyarwanda wese. Tugomba kwitegura rero atari kandi tudakangaranye. Yagaragaje ko abanyarwanda bakwiye kubyitwaramo neza, abasaba kumva ko ubufatanye ari bwo bukenewe. Ati ubudahangarwa bw'ubukungu bwacu bushingiye ku bufatanye bwacu twese, tukaba kandi dusaba abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli dufite, harimo no kuba ingendo zimwe na zimwe zitari ngombwa twazihagarika, cyangwa se tukaba twatangira kwitabira kugenda mu mabisi. Yasabye rero abacuruzi kutazamura ibiciro ku buryo budafite ishingiro. Abaturage nabo kandi basabwa kandi kwibanda ku kugura ibikorerwa mu gihugu imbere. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kuzamuka. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasobanuye ko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda kigiye kuzamuka kubera ingaruka y'intambara yo muri Iran. Ati yego ibiciro biraza kuzamuka, atari ukubera ko twashatse ko bizamuka cyangwa se kubizamura gusa, ahubwo kubera ko ariko isoko ririmo kubyerekana. Ibiciro biraza kwiyongera kugira ngo rero dushobore kandi kubona uburyo bwo kurangura. Yasobanuye ko mu minsi ishize intambara itangiye, aho kuri ubu imaze rero kuba 34. Ati ntacyo u Rwanda kandi rwahinduye ku biciro, kandi mbere yuko itangira ati akagunguru ka lisansi kaguraga amadolari 70, ariko kuri ubu kageze ku 111. Yasobanuye ko ibiciro by'ibikomoka kuri bikomeje kuzamuka mu gihe by'ibikomoka kuri peteroli biramutse bitazamutse, abacuruzi bo mu Rwanda rero batazashobora kandi kujya kurangura. Ati abacuruzi bacu rero dukomeje kandi kubaha ati ku giciro cy'uyu munsi, ati bashobora kandi kudashobora kandi kujya kurangura, ariko ati niyo mpamvu twagerageje ati uko dushoboye kose kugira ngo tubashe kubabonera n'amafaranga ngo babashe kandi kurangura. Igiciro kiri ku isoko uyu munsi ntabwo kitwemerera kandi gukomeza gucuruza ku giciro dufite uyu munsi. Ati mwibaze bikomeje kubaho, ati hashira amezi 2 cyangwa 3 ugasanga ntabwo tukiri ku isoko kubera ko abacuruzi bacu batashoboye kujya kurangura. Yerekanye ko nubwo bimwe mu bihugu kandi biri guhura n'ikibazo cyo kubura ibikomoka kuri peteroli, Rwanda rufite ububiko buhagije bwarufasha nibura mu gihe cy'amezi agera kuri 6. Yashimangiye ko kuzamura ibiciro bigamije kandi gufasha abacuruzi kubasha kurangura kugira ngo hirindwe ko mu gihe intambara yakomeza kandi igihugu cyahura n'ikibazo cyo kubura ubushobozi bwo kubona ibikomoka kuri peteroli bihagije bitoro. Hanyuma tariki ya 4 Werurwe 2026 nibwo u Rwanda rwashyizeho ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli, aho urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko litiro ya esansi yagumye ku mafaranga 1989 mu gihe mazutu yageze ku 1948. Kwitangazo rero kandi yamaze gushyirwa ahagaragara na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, reka
ndigarukeho mbabwira ko Trump yirukanye witwa Pam Bondi wari minisitiri w'ubutabera. Perezida Donald Trump wa Amerika yirukanye Pam Bondi wari minisitiri w'ubutabera, akaba n'umwe n'umuntu wamushyigikiraga cyane kuva kera kandi wavuganiraga cyane ubutegetsi bwa Trump. Mu butumwa bumukura ku mirimo yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Trump yashimangije Bondi Pam yongeraho ko azerekeza mu zindi nshingano mu rwego rw'abikorera. Igihe cy'umwaka umwe Pamela Jo Bondi ari minisitiri w'ubutabera cyaranzwe ahanini n'itangazwa ry'inyandiko kuri Jeffrey Epstein n'iperereza kuri uwo mugabo waguye muri gereza wari warahamwe n'ibyaha by'ihotera n'ubucuruzi kandi bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Bivuga ko Trump yagiye arakazwa n'uburyo Bondi yitwaye cyane cyane muri iki kibazo cy'inyandiko za Jeffrey Epstein. Minisiteri yarakuriye yasohoye nyuma yo kwirukana Bondi yatangaje ubutumwa ku rubuga rwa X ko umwaka umwe yamaze muri minisiteri ari wo mwaka wabaye ingenzi kurusha iyindi yose mu mateka ya minisiteri y'ubutabera. Ashimira Perezida Trump ku cyizere yamugiriye. Hanyuma Bondi abaye wa kabiri mu butegetsi bwa Trump uvanywe ku mwanya we mu byumweru bike bishize nyuma ya Kristi Noem wari minisitiri w'umutekano n'ubutegetsi bw'igihugu Trump yirukanye mu kwezi gushize. Pam Bondi azasimburwa n'uwari umwungirije witwa Todd Blanche. Reka rero mbabwire ko Perezida Paul Kagame yavuze ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirutse gufatira igisirikare cy'u Rwanda nk'urwego ndetse na bamwe mu bajenerali bakuru harimo na General Muganga. Ibihano rero bya Amerika, imibanire na AFC-M23 no gukura ingabo muri Mozambique, Perezida Paul Kagame yabivuzeho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko kuva abarwanyi ba AFC-M23 batangira kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwizeye umutekano warwo ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere, ndetse ashimangira ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda bibogamye ariko bidateze kurubuza gufata ingamba zo kurinda umutekano warwo. Ibi Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Ni ikiganiro kibanze ku zindi ngingo zirimo umubano w'umuhungu wa Juvenal Habyarimana afitanye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, kandidatire ya Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie, ndetse n'icyemezo u Rwanda rurutse kandi gutangaza cy'uko rushobora kandi gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Jeune Afrique iti hashize igihe u Rwanda rufatirwa ibihano hari igitutu ndetse kandi abantu benshi cyane barunenga kubera politike yarwo mu karere. Ntabwo mubona ko ati rwaba rugenda rushyirwa inyuma mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga. Perezida Paul Kagame nawe ati mbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu ati no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze nsubiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abashaka kumva. Ati amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe na bumwe, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitakemutse byatewe n'abakoze jenoside babarizwa muri FDLR. Ati iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kizwi ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Ati kunanirwa rero kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ati ziri mu butumwa bwo muri Kongo za MONUSCO, ati ubutumwa buhenze mu mateka ya Loni, ati bwagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka byinshi bishize, ni ikimenyetso gifatika. FDLR ni umutwe uteye ikibazo, ati ibibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu gituranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo rero ati ari ikibazo gusa ku Rwanda ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo turi gukora ni ukwirinda. Hanyuma ibihano n'ibikangisho ati wahoze uvuga ati bishyirwa ku nzirakarengane, ati bigahimbaza kandi abagizi ba nabi. Ibihano ati n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Ati gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'amakimbirane. Ari tariki ya 2 Werurwe ubuyobozi bwa Trump bwashyiriyeho ibihano igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru 4 ku ruhare rwabo ati mu gushyigikira M23. Ati mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihuta ati guhita ziva mu burasirazuba bwa Kongo, ati mwiteguye kubikurikiza. Ati nanone tugomba kandi kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa AFC-M23, aho ni wahoze kandi ari Perezida wa Kongo Joseph Kabila akorana nawo. Ati ikibazo uyu mutwe rero uteye ati ni ikibazo cya politike y'imbere muri Kongo,
aho kigomba kandi no kubonerwa umuti wa politike muri Kongo. Ati hanyuma rero ku kibazo ati cyawe ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe ahangaha ndavuga u Rwanda ati gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 5 Ukuboza, ati mu gihe urundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika ati rwaduhurije hamwe ati rugomba guharanira ko ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bigenda mu cyerekezo gikwiriye. Ntabwo rero bagomba kandi gusa ati bigomba gusa naho rero uri gushyira igitutu ku ruhande rumwe ati urundi ruhande rero rugatwarwa mu bundi buryo ati ku mpamvu ntashaka kuvuga hano. Ifatwa rya Uvira ati bikozwe na mama ku ya 3 ku itariki ya 10 Ukuboza ati iminsi 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ati byagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha kandi biba inzira iganisha ku bihano. Ati ibyumviro bya Amerika urabyumva atoya ibyo ni ibyumviro ati bogamye ati barashaka ko abantu nyine bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano Washington, ko ifatwa rya Uvira ati bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano. Ibyo ntabwo ari ukuri na busa. Ati imirwano yari imaze kandi by'umweru iri kuba ati yaba muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Ati uruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka. Ati niyo mpamvu amasezerano radasinywa. Ifatwa rya Uvira ati ryarigaragazaga ni ibintu byagombaga kandi kuba ati impande zose zirebwa n'amasezerano Washington ati zari zibizi. Ati ku itariki 22 Mutarama ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana n'amakuru ya 3 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu bose kandi babisobanuye ko ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati wemeranya n'ubwo buryo abantu babisobanuye. Ati ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Ati zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo nta watugirira nabi. Bisobanuye ko rero hari uburyo bwinshi cyane burimo gukoreshwa ati ibikoresho byacu bya gisirikare ati kohereza ingabo zacu n'ibindi. Ati muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Ati niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10 cyangwa 20 kure yazo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR, hanyuma yo ntihagire kandi icyo tuyivugaho? Ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye. Ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe kandi buri ruhande u Rwanda na RDC urukoze ibyo rusabwa? Ati kubahiriza ibisabwa ni wo mutima w'amasezerano Washington hamwe n'andi kandi yabanjirije ibintu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kandi kubahiriza namba. Wakomeje kuvuga ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR. Ati nta yahe makuru ubifiteho? Hanyuma ikigereranyo cy'abo barwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Ati imikoranire ikomeje rero gukomera kurusha ikindi gihe. Ati naho ku bijyanye n'umubare ati ibi ibyihebe ati ikibazo si umubare ati bashobora kandi kuba amagana cyangwa se ibihumbi. Icy'ingenzi nicyo bifitemo ingengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba kandi bashyigikiwe na guverinoma ya RDC. Ibyo ubwabyo ati bituma kandi bateje ikibazo gikomeye kuri twebwe. Aturamutse witaye gusa ku mubare nyakuri wabo ati hari ibintu by'ingenzi wirengagiza. Ati hari itandukaniro mu mubare ati iri hagati ya memoranire iri hagati mu mubare uri hagati ya FDLR na ADF. Ati umutwe ingabo za Uganda zimaze igihe rero kinini cyane zirwanya ku butaka bwa Kongo ku masezerano bagiranye na Perezida Felix Tshisekedi. Ati gusa ku guverinoma ya Kongo imaze igihe kinini cyane ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake bukomeye cyane. Nicyo kibazo umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje kugenda amubaza. Hanyuma amakuru y'igihugu cy'u Rwanda ati hanyuma rero umusaruro ni uwuhe? Ati mu bice bigenzurwa na mama ku ya 3 ati bari gukora akazi keza ati ko kurwanya uyu mutwe ati abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga. Ati ariko muri Masisi na Warikare ati n'ahandi hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR. Ati kinshishikaje si ukuvuga gusa ati ahubwo ni ukuri kwibera ahariya. Ati urugendo ruheruka i Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana umuhungu wa Juvenal Habyarimana hoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu ati rwanenzwe na guverinoma yanyu kubera iki? Ati umuhungu wa Habyarimana atangiye kugurisha ati kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose, ni gute yaba umuntu udakwiriye kandi kwibazwaho?
Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengezamatwara ngo ryo gufasha FDLR no kubaka abantu bashyigikiye mu Bufaransa, aho uyu muntu rero ati atuye hamwe n'ahandi, ati kuki ibyo byarenzwa ingohe. Ati kuva umujyi wa Goma warafatwa muri Mutarama 25, M23 yakunze gushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu, igashaka kandi abantu bayiyungaho. Ati ku ngufu, atutekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza agace ugenzura kurusha guverinoma ya Congo. Ati birego nabyumva, ati mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma, ati mbere yuko M23 kandi hagera, ati ikindi kandi biteye amatsiko, ati bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo byakundaga kuvugwa icyo gihe. Ati ukuri nuko ibintu bimeze neza, ati kurusha mbere, ati buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza igoma, ni byiza i Bukavu. Dusoza rero atubona ko imipaka yawe itekanye ubu kuva AFC 23 yahagera, ati nta gushidikanya, ati abantu babyemera cyangwa se batabyemera mu bijyanye n'umutekano ni ibintu byigaragaza. Ati muri make imipaka yacu ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratekanye. Ati mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari yo ku butaka, ubu ibintu biri guhinduka, aho kandi hatangiye gukoreshwa drone ku mpande zombi FARDC na M23. ni ibintu ntabwo biguteye impungenge. Ati ikinteye impungenge cyane ni uko amakimbirane yakomeza. Ati ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza, naho iby'intwaro biranashoboka ko n'izirenze drone zishobora kandi kuzamo. Akaba rero ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje avuga, ati ese mu gihe amahoro agarutse utekereza ko ari nde ukwiriye kandi kuyobora ibice bigenzurwa na mama kwa gatatu? Ati ntabwo mbizi, ati kandi ntabwo mbyitaho cyane, ntabwo bindeba. Ati icyo nshaka ni uko uwayobora wese akarere atadutera ikibazo, ati tukabana mu mahoro nta kindi. Ikiriho rero nuko ibice bigenzurwa na mama kwa gatatu bitakirangwamo ikintu kitubangamiye, ati kandi mu buryo bumwe ibyo nibyo bidukwiriye. Ati ariko ndabizi ko iri atari ryo herezo, ati haracyari byinshi cyane byo gukorwa, ati yaba mu burasirazuba ndetse no muri Kongo yose, ati kugira ngo ntihagire rero n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Ati niyo mpamvu rero tutazigerana tudohoka, ati ku bijyanye n'umutekano wacu icyo byasaba cyose. Ati kuba Joseph Kabila kandi yaragaragaye i Goma byaba bivuze ko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye. Ati abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana bahawe rugari. Ati Kabila yakoze amahitamo ye, ati ikibazo cye rero urakizi. Ati guverinoma ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu. Ati imitungo ye yarafatiriwe kandi arifuza guhangana n'iki kibazo. Ati ari mu gihugu cye, sinumva rero impamvu ati namwima inzira, ati ntabwo byaba bisobanutse. Akaba rero ari ikiganiro kirambuye umunyamakuru wa Jeune Afrique yagiranye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Reka amenyera aho ngaho, hanyuma turaza gusubira mu